mo akwa ba me din de afia amankwa tamaklo na wotwe mu chest pains ehun kommo na me doctor edubuaten e de maye mesro yenko endpoint ko branches no ba bia wonim bia e ben wo no wo yare nko ade a ebowura endpoint a obehwe ene de ye ka ho asebi e kire se endpoint wotimi ye ho adwuma ti se no nko na ha ode a ye bewie no the number de be ma wo na wo so afre no ne de nkomo dog ye ma wo akwaba ye na se em se courses na dawson ti ye na so ye se to so aha ya break bra ye de ye level ne entene ma se aha yo nra enyam MC na wotwe nyina ye di nkomo afọ eboyawo ana chest pains ene ye kire se chest no se wo yaw bi wo ho a ma ye mfa na tra ebi se organs ye hia wo honam duane bebre no ano ho ne firi wakoma e wo ho wo lungs wo ho wakarawa wo yamu no ma no bi project eba ho gastrointestinal organs no bi project ba muscles wo ho nerves wo ho gallbladder pancreas and so many nyina no e project eba ho enti ye wo ya it could be say any of these organs in bi ho atochema wa hu no a etimi kofa wo ye ne kese etimi abehwe ni pada seni bo so obi wa ye say oh na wonyale o na wo se ne bo o bebo mebo bo anse ase nipa no why dey why nyame dia enti no mesrew ebia ne yade bi wo ho na bo yade no is just a symptom of yade bi a wo ho ene ye kire se causes no ye kire se bu ani fidi akoma yade de no ye kire se angina ye se eno no sa no wuntimi nya yina blood mu akoma ho ye kan heart attack says na obi a wuntini ni mu asisi enti no sa no akoma no is start from muja for very long time unless akoma is under attack you can pericarditis, you say any inflammation of the heart. You can cardiomyopathy. You can want some any you can sarcomyadini nyina I say no bua. It is what when you say free akumano krano akumano so krano you will different yadea itimba akumano ho. And intino so woni mu a ani kwasa wotena so kra. And you can say bi was kwa if you lungs no. If you lungs no so a obehwem no nefri na yade bi efe pneumonia na je say infections ama obi wo ha abo se na mframa agina ne na harabo nim eno sa no so obo se se nipa no bo se ne bo eye ne ya kese pa obusu kwa nefri asthma na je say eno sa no tubes no ya narrowed nti mframa struggle to pass through nti obi wo asthma no ya wa mu go through no ano thing yes eno kware je se nipa no munam bo se ohome ensi so apart from se ne boye ne ya no bo se ohome ensi so sa nje no so kwa bi wo so ana efiri no obi wo kwa ye obi afa se viral bronchitis obi ana mwawa ena akoni bronchitis nim na ye inflamed eno so kwa ti masa nipa no ne boye ne ya obi so ho ana nye lungs no obi ana ne bo na ye ne ya ne fi ni yam gastrointestinal organs acid reflux udidi ana boba wo bo sa eno so etima obo eye wo ya gastritis itima obo eye wo ya ulcers especially the peptic ulcer and gastric ulcer nyina eno so etimi ma yede e ma obo eye wo ya obi wo kra no so a na bi afa ne se esophagitis ni inflammation aba na esophagus ni eno so etimi ba yade bi so ho ya fa ne se hiatal hernia your type of hernia no se ye wa kra so no yade fi se hernia ne se etwo da bi o ka no etwo a onde me na was hernia de kofi hernia de mema pe na che wo last bi na me so obi anya hernia na oba was kofi dabi school no na me nya so se o ko tete mfikiri mema pe na hernia che wo mo emma so hernia ti me che wo mo ye wo type of hernia bebre femoral hernia inguinal hernia umbilical hernia hiatal hernia no wo de na ba obo it was a wo de n say ne pushi oh iti aduane ne honko no ba nyina nje pushi data yi no na bo se wo de ne se bo se obo na hyehyew enti hernia efe ne se hiatal hernia timi de ba ena obi wo so kwa ne fi ni heart muscles ne nerves no ena e ma ne boye ne ya na no obi wo ha bo se na injury bi ne rib cage no kura obu a no nya accident na rib cage no infection anase injury abam e ma aboa yo ya nerves ne wo ho no ebetima ma emema agro di be ma bi o edi agro a wetimi e pompi we ne we so a pompi we chest that's why be ma no be ma bi eche so kire ntumi a o pompi we ne wa push we chest we so etimi kofa injury emre na so do wada o ma say o chest pain sia anase yade bi ha obi a de meka che won say endpoint homeopathic clinic and also ba emre ni so timi kan yade bi a but de kakra ya kan e kire say ye wonim de e wo yade ho a ye wo ho so solution ho
Endpoint homeopathic clinic frɛ me number yi so na yade bi ha obia e free consultation oba so kyerɛ nkɔma ya nyi usika ansa na yade ya ne wadi nkɔmɔ wɔ yade ho number ne yɛ 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Nyankopɔn hyira. Yada say Dr. Duboaten na wote ne nka no me so friend no na de ka ho asemi ne yare bia no obeje so me di de afia amankwa tamaklo ochena nkwa ho den kwa sa ka ye ho simanum ne awie yada say